Danas vam predstavljamo malo proizvođačko čudo kompanije Raoul Amon, preparat Top Line. Top Line je telesni regulator i vi možete imati skladno i lepo telo. Imajte težinu svojih snova. Top Line, preparat u rekordno kratkom vremenu odstranjuje višak kilograma kod osoba koje pate od suvišne težine. Isto tako, kod osoba sa manjkom telesne težine, Top Line u kratkom vremenu daje čoveku savršen telesni sklad. Preparat se priprema jednostavno. Uspite u čašu malo obične ili mineralne vode. U vodu dodajte 2 kašičice preparata i energično promešajte. Sadržaj dopunite mineralnom vodom. Napitak je pripremljen. 4 čaše napitka u potpunosti zamenjuju obrok. Uzimajte onoliko čaša napitka neposredno pre jela za koliko želite da umanjite uzimanje hrane. Od 1 kutije preparata izgubit ćete od 1 do 5 kg težine. Mršavite zdravo, bez vrtoglavice, glavobolje i slabosti. Budite siti, zdravi i imajte savršenu liniju. Top Line je prirodni modulator vašeg tela. Pored toga, preparat blagotvorno utiče na kosu, nokte, ten i nervni sistem. Učinite nešto dobro za sebe. Probajte Top Line. Vojvođanska banka d.d. Među 10 najvećih banaka u zemlji sa 8 glavnih filijala i 132 jedinice širom Vojvodine. Vojvođanska banka d.d. sa predstavništvima i poslovnom komunikacijom na raznim stranama sveta. Tačan, pouzdan i tradicionalan partner. Vojvođanska banka d.d. Novi Sad. Novo. Modna linija. Iz avanture u avanturu. Camel Jeans. Čarape udarnik. 90 godina tradicije. Iskoristite mogućnosti kupovine Sintelonovih proizvoda na 6-mesečni kredit po izuzetno povoljnim cenama. Nina na kioscima u Nini, Liz Taylor u Smrtnoj opasnosti, Tom Cruise, Madonna, Janet Jackson, Emma Sands, Linda Evans, verande, lepe kuće, kukičanje, krojenje, pletenje, novina sjajna, novina fina, zove se Nina. Da nam radost bude veća, da nas nosi brza sreća, Kobra to je to. biće dobra trka, Da nas prava frka, Kobra to je to. Kobra to je to. Kobra to je to. Dragi gledaoci, Džirlo televizijska prodaja prvi put i kod nas. Molimo vas da zapišete ove brojeve telefona jer će vam biti potrebni za naručivanje sljedećih proizvoda. Štitnici za vrata automobila 25 dinara, patent četka 20 dinara, burgija za drvo 50, ratkape 130 dinara, elektrolončići 50 dinara, rešetke za sudopere samo 2 dinara, tušići za sudopere 10 dinara, horoskop na kaseti 40, čaše otvara-zatvarač set od 6 komada 36 dinara, štipaljke 10, oznaka za WC 10 dinara, zatvarači za boce 8, klizači zavjesa 10 dinara. Na kraju svjetski hit proizvodi prvi put i na U-tržištu, ekskluzivno u Džirlo prodaji, Baby Alarm 200 dinara, Pipi Alarm 50 dinara. Izdali me prijatelji, izdao me brat,
Izgubila sve sam bitke, al još vodim rat. Jer ti si mi najvažniji, ne izdaj me. Šemsa i južni vetar, Diskos. Upij se nežno. Torzo, Solar, kolekcija za sunce. Sjeti se ljeta i ljeto će doći. Sjeti se pjesme i suza će poći. Ljubi i kad ljubav prestane. I Jumko, modni znak mladih. Ekskluzivno na našem tržištu. Magični vikler. Samolepljivi uvijači za kosu, brzo i lako do lepe frizure bez upotrebe štipaljki i šnala. U različitim veličinama proizvodi Tehnoplast Zemun, Vladimira Gortana 3, telefon 011 194 010.